kumtling lawa 6 months chuan in sex kaltlanga natna in kai chhon thei kan ti sexually transmitted disease ang chi ho kha in kai chhon na chan sa ti sanga tin naw paina chan sa ti sang emema mithiam te nan chu dan chuan in mood disorder te le ril ru lampang pian sol na thlengin a thlen theya anu zela depression nei phate po anom the ani tin kumtling lawa naw pai hian in nu le nau te angong thalo tak ani theya atlang puin ril ru apuitling lawa chu chuan in an zirlai te ti pahla nge nge ya zirlai abala chuan in anu zela an na thole an nun phung thlengin a ngonga chu chuan in rui lo le zu te drugs te an ti pha thin ani condom hi latex atanga siam ania rubber ania chuwang chuan in huat thei tur angai chu nia doctor te le nurse po surgical gloves hi rubber atanga siam tho nia hi mang thei lo kan oma a huan oma ni chuan in a sen nanga a vum theya thak theya chutinga oma ni chuan in huati na nia an lo hopal ani chuan in material dang atanga siam hi leitur oma chung chu polyurethane te polyisoprene te nia maro chu leitur atam le tam lo ero chu ka hrechi a big lo kha chu ma kan soi to ang khanin sex kaltlanga in kai chhon the kan ti sexually transmitted disease HIV te hepatitis te syphilis te khang kha achan sati sang emema me chezinga cancer tamber chulmor cancer cervical cancer risk factor ati tamtu pakhat ani ve hrim bok sex man male man zo intify poimo emema mi hringina personal hygiene kan maintain hrim hi kan intify ngun hrim hi poimo a mi pa le mei sia poimo emema drop deu in bol file le balu tuka sex man de hi natna hrik in kai chhon ton theina chance thatak me nia abikin mei sia hianin sex man male man zo in silfai te tha te kan tia tin mei sia a infection common deu pakhat kan soi thin chu zum konga hnai om UTI kan ti hi nia hi mei sia na an nei ol samna san big chu thilpoi model pani oma pakhata chuanin ser kwale monga in nai wanga nia mi ba in ain nai zoka tin phinga tanga kan zun chuana zun konga hi mei sia hian centimeter level le kan ilain mi pa chon centimeter som panga tang som level de sei nia chuwang chuanin natna hrikalut ma big emema chuwang chuanin 6 months zo hianin kan zuna chhuak lutuk lo ani pon zun om angang kha phinga om angang kha zun chhuwa tha kan ti thin intify tur kanan ti khanin anna salu tukte tin chemical le damdoi man na satu tukte hi apoina om theya awang chu meiche ser chunga hianin hrik chikhat bacteria kan ti khami a environment lo ti thatu lo maintain tu khom ta chu chuanin an da thober chu pon lama tanga natna hrik ron lut tu ronin thlapung tur kha veng theya khami a omsa kan zuti kholo kha chuanin natna hrik te lo lutin natna a thlen thei ani atlang pui chuanin ni tina in bol fai te poimo a tin kan in bol fai ani chuanin kan ke korte kan underwear te po ni tina thak thei khachu du thu samani angai hak reilu tukte personal hygiene maintain lo lutuk kha chuanin natna hrikte afoma chuwang chuan kha khanin infection te siam thei ani atoi zongin changila are theilowa are theilo mai ni lovin a 6 month puya khanin anat na kha kai theya he zonei ka voi khat hriat na nia karil ro ron chu awareness in feel hriat na hi kan lama mo le ning ka hria atlang puin be chethi nei hun hi kum som pani atanga som pathum som pali chhovela ngai ania ai na ma deuh hlet te ai na tlai deuh hlet theita thi nei pielama hian thil poi model pakhatoma chu secondary sexual characters kan tia chung chu hei mei chen hute umte ser mul le zak mul lo chote ni ta khami secondary sexual characters kan ti ho kha a omani chuanin kum som paruk an pum thleng po nga theya a omlowa an hnute umlowa ser mul tro box si lo te ni chuanin kum som pali an tlina hianin doctor en tira tha mei chethi nei hi a tira chuanin signal hi thlok atangin aron kala chiboma tin chiboma tangin chula ti khan khami thil pathum thok kop kha ania mi hring chu zir tir chop ngai kan niang bokin khang ho po kha i tho ho khan ziranga ya kum thum te chu i atir lama hena mumal lo theya a thena chu na khat theya thena chu nin thipu tam deuh hlekte pom theya a hla om hran lowa amai ro chu thyroid nan te thisen nan te le thil dang
alo ompal the wang khan in check up hrim ro tha mei chein check up hi ni a jing theyanga ti chu du thu samani ama ro chu hunte munte rem chang lo theya pap smear hi du thu sama chun kumtina lak tur te kan tia chumi pa chuanin kumtina annual check up nei te pokha a that karing